whakamau e karite Ako pea fihi ai ai maire O poai e la amaterie Siu ai lau manu kawa Whani Foai ai nai te O se mi oe o whamama Suenia e kolowewe Matanga oe o tua ngā o wha Kea ke moi foai e sola Moi moai i e vai whakananga Ke mausa oe kolo takara Ke luia e matani ake O mano ki ono mo uelose O tau fai e kai saute Ala e taloni pola tane Koloton ia kua kafo Malawe i e popo e amo Te ia e o whane tau mama O whaloto no mapo i ngano O whiu kumisi ano whea ukaeka Lofu ue manai o amata Ina pea moe ngalu Ise isa e tua i kae pau Iwa e pitu tau kae Sila whakamau o e karite Ako pea fihi ai ai mai Opo ai e la amaterie Siu ai lau manu kawaki Whani Foai ai nai te ose interview ai ko sivi ulaki a ka vile ane ie pongpong e aoni ai ka file pui pe to me to ni ma kai ke o ka ke pe ko fa ko ia ulaki wa to wa ni ma ka ko kina to ko ia ko to ni ma ko de fili ko ane nai ai ko Miss O'Brexit New Zealand o Miss Ana Famalunga Siu Lata i Freunga Falala Bevoki ki he Miss Tonga China Friendship Association o Miss Salote Takiyama Veikone ko e Miss Tongatapu Miss Josefina Fatai Moimanu Leja pe ki he Miss Lady Maria ko Miss Soana Sipso Hakau Bevoki ki he Miss 5-star Finances ko Miss of Hui. Ai ko toni mai ane fili ko ane nai ai ko best 5 ia i interview ane i pongpong ia o ahoni pe ko e taimini ko e sivi ia ka fili moi i he taulunga whatonga ia. Ko ia ke holo mai pe ai Kakai ke ho whamanaki Salote, whatonga ia mo tau koia mo whi mamata heni o ku kai ke totongi, o ata ki ata hape pa wasi iai pe mangai no whaangai ke mo tau koia. Toinga koe kakai, o si mau pe no whaangai ke kau sponsor pe mo family mo kinau tau koia, kau whawhe makehe. Koia ia te wini, dadari pe kamata whaku, ka koe tu koe tai mini ko si Heni katoa ai kau whine mui koe tō hong furu. Nesika e mawaka i fo Koloa ai matamito Whātolo atu mua mohou eiki kai O ato e kore koe niki e kau whakamau Ke mau kātaki o mea mai ki mua kai lava ke kamata e tau polo kalama
Koi va via pito pe koi mugu ya kau whamau. Ange koi koi neu lawe koi ane nai ange koi kau whamau koi ai pōni. Alfereti whanua. Ko Gary Lavaki. Tupo au me whaupula. Ono po. Pe voki ki a Sisuno Helu. Pe amo Pasemata Vihi Taunsila. Ke whakawhano Ui ai whanu I e pō Whakamawhora I e whahamama o Tosi o to saru mana ko Ke taria ai anita ato Ke mei te sia kowe I o ko Lele ae o kofatu Sia koka foa alo I talau Whamore more kai toi whakaongo atu ai whanongonongo koe ni. O ki mau tolu, o ki mau iheni koe kau poupou, ke kau whine mui o whe auhi, o ka taki ka atoa, whe mau ke kamata pe koe polo kalama, e hohoko pe he kai ke toi malolo pe motu, whe mau ke mau teu ka atoa, e ngai wheitu ko o si vahe atu ke mis kotoa te. For those of you who are here in support of our contestants for Miss Heilala, please report to your areas where the Miss contestants will be getting dressed. As soon as we start the program, there will be no breaks. Thank you for your patience. Kosi e kume akai koe wha O inu a hau koka I la O e ngai e whisi o e na wā Te lea e o ko whatu Sia koka foa alo I ka lau Tani ae to atu o ati tau E koe whewa ati a kakau Fasi pesi la tuku I manono E whangumalingi I wa a kolo Nena ngatu ala I e loto Kai tuku lati o whai e moto Ka whainga ta a pe whainga fua A apai tuku o kai mua Lea e o kua whatu Sia koka foa alo I talau Tani ae toa tu o ati tau E koe whe o whaaki a kakau Whasi pesi la tuku I manono E whangumaringi I wa a kolo Nena ngatu o ala I e loto Kai tuku laki o whai e moto Ka whainga ka a pe whainga fua Ka apai tuku o kai
apologize if I'm here before we were planning to start, but maopito kita kamata kita to. Kolege u Tongatapu mo afio ai o tua mafi o tau lotolotonga. Pa whakawheta I o kei lako I fie. Ai ene afio. Ka koe haue o tutonga. Tūlai e kātoanga Heilala o tau kātoa mai ki ai. Ato enai Tongatapu kia eiki. Salote, lupe pau salamasina, purea, wahine, ari o e hau, taione. Ko e kisea ia e kau whakamau, ke kātoanga o e whiawhini. Tongatapu atu heni, ke palo e mia o Tonga, Honorable Samuela Akilispo Hiva. Pa moi minister o tak mamata, moi potungawe o ngahi ngawe angalalahi, se misi sika. Tongatapu atu heni kia, tupau hao mehe, moho eiki. Whare amata apure, hataki lotu. Pau e sola moi vulangi koto ape, o ku tau ihe, whare whamanato ku in Salote. E whiawhini, amana ke kamata, ai whe auhi tau o longa. Kau whine mui nau loto to a whe unga, mo e kau whine mui, whaka ofa mo oni, o nau vei pā ki he Miss Heilala ua whe mata hauno. A ki mui ia. Koe me anga maheni e tō ngā ke tau kamata aki pēha lotu. Kore at pēheni ke tahe kau whakamau, alwheret whanua, ke kā taki mai, kamata aki e whiawhi koe ni, ai lotu, pe tau toki hoko atu. MC o e boni, Teresia Verki Tonga. Ari whakaofo. Kilu e nguto gurea he tala e poto me mafi e afioni. Mea i eike mau te fuani. Ke whakakato e polokalama na e whakamohe pa mei ulu. I wike Heilala. O e tau koeni. Mea he nia eik pare mea o tonga ka whaafalang-langi. Ke whaalang-langi. E kau whini mui ko nau loto lah. Ko nau loto toa. Ke nau pore taki. Ke nau whakakato. Ai whakaamu. Ai taki mamata. Ke behege whakaamu. Ke nau tuwa ki atu. A mau ki whanua koin ko Tonga. Me hei ne tahi ni ko lupi pau u, tai o ne, ka maho eiki. Ka maa ka uwha mau. Na whesia e mamafa e whatungia e pō koin. Pe o tua ke ka whakaafi kehe ko nau te fua mai. Ki holo whamanat, o i kuini o whaina Tonga, ko kuini Salote, tupou hono tolu. Whawhitai o tua maulau marie, o ki ila koe whie aine a whio, tupou ono. Peke taine kuini, ka mao na whare. Malot ki a whio tua, tu kekei tupu. Aina pure he loro tangani peke ka hauna. Tapak mai o tua e polokalama o mau kamata ia e pokoin.
Ai minista e pot ngā we, peke ne kau ngā we, ka mai kau whai whatongia e pō koe ni. Tuke whotu pe hea lang e a Fiona, e proklama e pō koe ni. Te taku mua ki mau tole o lau maari e peke mua taka e whanonga, pa tuke mau mui atu. Tuke mau inasi e fia, koe koloa e pō koe ni. E ngai tāpua ke he te ke whakoloa ki mau tolu. Ma mea toa ton ke huu mukau ke lotu vai koe ni, ke whakakat lotu hea whia ko te kai mananga. O lotu mu kore ngai tāpua kini a sisu Christ ko alo, kako mau whakamu ui. Amen. Tuk pe mua ke pui tu atu e ngahi polo kalama ko toa pe e toki a mui ange. Ai whakamalo to honga me fin motu atu ani ko i ngā koe whainga maarie, ke ulere mai, ke kao i ono whataki mono pauaki, ai mā i moa ka koe kātoanga Heilala. Te eki ke kamata kātoanga koe ni, na kai ke ulava mai he tau ko o si ka koe kumau. Hoku toki si o ene lava whai e kātoanga i e holo whamanatu Queen Salote. Kātoa mai ki ai e ka inga tonga kotoa pe, pa i kai ke eke hato tongi. Kai o atu ha whainga maari e ke tau kātoanga whakataha, ka tau fie whakataha. Kono hinga, koe nima ngofulu maa fitu tau, o ene awhio tupo wono. O atu hene whamalo ki he komit Heilala, kai pehe ke tare kita. Koe ngā koe nau tafkakawa, mo nau whakaai e kau sponsor, ke lava ke nau fua e ngai whakamore, ka tau i heni kotoa, kai ke whaha eke paanga, pe koha eke totongi, kai tukma whainga maari ke tau fie whakataha. Ko i ai ko, o atu hene kore ka ki mautol kai ngā tonga. I e mea hene a hou eiki, me kau whakamau e pēki a eiki pare mia, tau fie ke lahi, kai whakafuafua pe a whai, i e anga whakaapa o tau mo e tonga. Ko ilo inai whai e wheahui heni ane afi, pene ai ngai ulunganga na e hami he tautupu, nei kai ke tau. So I'd like to ask all the visiting guests who are here from overseas, thank you for your support of Heilala. Before we begin the festivities, we express gratitude to the president of the Heilala Committee and the committee for giving us an opportunity to celebrate the King's birthday with Heilala festivities free of charge. And with that, we invite you to be happy, to be excited, to celebrate beautiful Tonga, but always within reason. And may the things that we do and say reflect that God and Tonga are our inheritance. Koe lea whawhelo aki, o atu e whainga maari koe ni, ke minista o e takmamata, mo e potungao e ngahi ngao e angalalahi, se miski o a lafu sika. Kore u whamalmal he ngahi Tongatapu ka atake motoan ki whahau katu e whatongia. Tape mo e pare mea pepe foki ki he kau whamau ka e ata whapapa maki he hen ki he sea ka whamau eiki lupe pau. Ko ko e whatongia ma whatuktuki o ku ia tek motolu ko hono fuesia e kanga nonga tāmaki o e whapapau o ku tonho mo mataifika pe a fie maria me matanga pe pe ke tonga ko toa ka fia he fia fini ko toi kon ospe tau wiki Heilala he tau ni ko huai pe o ako fai fe ka he tau rea i he po mo e po ko fa malo ko ke ha kolo e fe unga ka ko fa malo ki he tota ko to pe tonga ko to pe o mo kau pe mo lave mai ki he tau ka tonga wiki Heilala o lau ta ma fo ke tau fononga mai me ka tonga ko ni mo hono fe furi hangai fonga e whaai ai pa mo ngai fonga e whamana koa ko hia ko e ika ke ngata pe ko hi ko ngai uhinga whatak mamata o ku nai uhinga ai hono kamata e mai mihi uraka ho ka ko uhinga ko ngai whatongia mo ngai uhinga ke tau hen ke tau fia hai ko kulawe ko he uraka ho ne tau whanonga i he letio he ngai tālanga ko ne whalearea pa ko lava te tau patseti ne tau whanonga he ngai mata i whikarala ko langa fonua ke motoan
Neo ko to nga hilang whakalaka mo ngahi ngā ole lei tau whahoka koe ke tau fia koe ke hano au. Pa koe o koe tau hene fia fini ke hoka te tau fia. Fia mau koe tau mo oi, mo tau nofo i ha community, mo society o tau fia. I tango tau fia ai, o kumata ngofua rewa, ala ni mamai kau sponsor. Ke whai tōnia e tau ngahi fia hui pa mo e tau kātonga, ka tau fitu ke he pureanga tonga. Ke ek pare mea koe fufua tau en, ku whai e whatangi ki he ek minister panga, pa pehe ke toenga e hoe ek me pipa kabineti mo ek pare mea, ke whakahaf, whakapaanga ki tau tolu ku hi koe ape taimi, pe si mo taimi ke whai e whahok whatongia, kau ku tau fia maari mo tau fia, ko hi koe tau ausia mai i ha pureanga, o tau mamata kotoa e visione tatau. Ki hono whakawhiawhia e kakai, pea teke tau ngahi ngai wharakalaka, ka tatu whiti ngai whakatak mamata. Ko whatonga, koe taimi kotoa pe, o tau korea ki he kāinga, mo i kakai he ngahi tuku i kolo, ke whakamao nau ngahi whitu, mo nau ngahi kolo, hange o kai ai ngata. Ka ngahi konga mai koe ki muini mai, ku malawalawa whatongia, ko hinga pe koe tau ngahi whakata, mo tau whenga ke tau pōpō kotoa ki he ono teke, ai ngahi whakaukau, mo ngahi parani ngā ue, ai pot ngai tak mamata ke toi maangi ho tau whanua, pe toi maangi mo tau ngahi nau, o ku whahoka ko tau whatongia ko tau tare kau whlai wewa. Whamalola het ke he nihi koe no ku lawe mai mei muri, ko hinga lahi pe whokia tau kātonga, ke toi whai ai, ke toi tolahe angi a ewa mai ki tongani. Pa ko lawe i he whiawhini, o koe kau whiawhini he ni toko wha, e nima, koe lere mai mei muri. Pea whiawhia e motoan ko hi koe lava ke usio, koe taha ene ngahi tau mua ola, o kātonga wiki Heilala, ke toi whai ai ho tau kainga koe mei muri, ke nau toi whok mai o maha tau ki seniti, ke tau nofa ta ke tau whawata tau whatongia. O koe e I think it's Miss Proxys, me Nusila, me Ogalan, me whakofunga e maha tau kainga tonga me Ogalani. O gai pia moe ki whiwhine taha me Salt Lake City, Utah. O ku rere mai a moe ni kau pōpō. Pea pehe moe ki whiwhine taha me Oakland, San Francisco. Ne u whilak pa moe nengo mātua, moe tōngai whukau pōpō. Pakore mo ki whiwhine taha pe me Alaska. Koe ni mui mai ai ngahi tamai, ngahi whae, whamiri, maheni. Mo kau ngā api, mo kau ngā aku, mo kau ngā ngāu. Pea koe ki urawe i koe hae tōlahi, to tonu koe ni ihi nau lava mai kau tau sio, ki he ngahi ola, o e tau ngā ue, mo e tau whakaamu. Ke toi tōlahi ange o mai kakai, ke nau maa whakaivia e tau ngahi whemau whapanga. Ne tau toki si tuat ke me kātoanga whaholoma mapa. Kātoanga whaholoma mata ia senturi koe ni koe si tuku koe nā toloa. Lawe i pehi moto ana e whaia te toko taha whitupu. Moe fu lau miliona e whiana nau hau moe. Kake ngata pehe lau miliona na e awi ki heka tutuku. Kei kawai mo e lau miliona koe na nau mai o whakatau holo ngahi wharekoloa pe mo toko ni e tau ngahi ngai wharakalaka. Pe koe uhinga pehe o e tau ngahi ngai whakatangwa mata. Pe pehe foki he festival koe ni. Whaam te mo mau hei whiawhia he whiawhin. Whamalo he kau contestants. Pa me kau pōpō, ko hiko teu koe ko mana ke whahok. Mo whare ari he whiawhini, of ke mo maa whiawhia. Pe hoko e ola, ko me e ke tau whiawhia ko toa, mo tau merino. Ka reo ku ose tau kātonga wiki Heilala he a tōna ki. Tua whatu. Makatako paspasi mai, ek minista tak mamata. Hoko e ko hawhainga maari ke tau whakahonga i ai pe. Ai hangalelei, ai komitak mamata, ka e tukuange mai ke tau i heni kotoa i he holo Queen Salote, whamanato Queen Salote. Taine lupe pau u. Te mua ke whakawheiloa ki atu ai kau whine mui. Nau loto toa ke nau whiauhi ki he Miss Heilala 2016. Wafe mata hauno. Ka tak mai kau whine koe ni. Before we introduce our judges, I think it's important we introduce our contestants so they can have an opportunity to change for their Tau Olunga performance.
Hange koe mea koe ia ek minister. Koe kau whine mui e toko hongo fulu. Pau koe ia e toko tolu. Ho nau kau mai mo ki tau tolu me ngai whanua muri. Kau a New Zealand. Pea mo Amerika. Pe mo sponsor me Australia. I love you. In the interest of time, can we please have all of you girls come up here? Ko ia ye taimini ko e kau whewhine ni wheu ke bisa Heilala MC ai ku telehanga pe o whakahoko atu ki nau tolu ai ko e Miss of Practice New Zealand Miss Tonga China Friendship Association Salote takia mabikone ko e Miss of Practice New Zealand ko ana whakamalunga siu lata i whleunga palala ko e Miss Tonga National Rugby League Miss Salome ake siu Bapakai tolo. Koe Miss Tongatapu Miss Josefina. Koe mo e Manu Leja. Koe Miss Post Fashion. Miss Vika. Dore toa ia taitu. Tuku mua ke ulat whawhelo aki atu. I Miss Heilala. Ua whe matahani ma. Ko Brittany, Mahealani, tui halangingi e fui maono. You are my only treasure. Must you leave me? Koe fofua taimi eni e oanga whainga maarie, ke kau whine mui koe ni, ke kātaki o whawhelo aki atu ki nau tolu, ke te kmouto. And greetings to you all. My name is Ana Whakamalanga Steel, Latu Pele Unga Palala. I am 18 years of age. Ko kelena mai me makako pele unga, dolo halai valu, baika stila, paini tuua, bunga paite, pe moi loto kayano. I am proud to represent Mr. Practice Immigration New Zealand 2016. Opalahiatu. Malo Pito. Don't forget, you know, when you're up for. Ni hao ma, maloe lele. Ko hoki ngoa, ko Salote tatakiama, vekune, pea oko lele mai, pea mei, tataka motonga, kolofo o, Tongatapu, pea kone osi pea ni oko ilo ite uhiki ki Beijing, China, kia Jackie Chan mohok hako. Oko au fia ke ufafofonga ya ki he fia fini a Tonga China Friendship Association. Maloe lele, ko kingoa ko Salome akesiu, lo sehina tuli tang teina vainuku. Kok lele mai me lia hona matangi ake, matahau, kolomotua niu toua. Ko fia upito en honga ia ke o fafofonga ia tu ai Tonga National Rugby League. Malo upito on ofatu. Tulo atu pe ki he tahine prinsesi, ho eiki mo kai ngatonga kotoa pe, ko hoko huingoa ko Josefina Fatai ngoe Manuleja. Ko hoku leli mai mei Falanse, Samoa, Fisi, Maufanga, La Paha, Haveluloto, Mokolofo o. I am 21 years old and I am proud and happy to represent Miss Tongatapu. Tongatapu mo e talamalo e whanua ka whakahoko atu au.
Ko hingoa ko vika tangesi tione toa toe tuu, ko kuta ua eni. O ko lele mai me haatou, tele mea, ofu, neafu, haatafu, haavakatolo, kolovai, fo ui, pia me he vai ko puna pea. O ko fia lahe apito ke whafafonga ia tu o Miss Bo's Fashion, the place to go for elegance and quality and contemporary island wear design. Malo au pito tu au fatu. Malo elele Tonga. Hufanga he tala malo e whanua, ofa ke ngofua, ofa ke ata, kai lafo lalo atu sioki hingoa masiva. Ko hoku hingoa, ko soana, sipso o hakau suka i he ot felenite, paia i Hapa Preach, Brand New Day, Junior. O kou fia au pito, ke whakafofonga i atu, I miss Lady Maria Tonga, Australia! Maloelele Tonga, ko hoku hingoa, ko Polonia, paia ini ui hoko. O ko lele mai me he paini tu ua, havelu loto, kotu, matuku, Mounga one, no papu vavau, peo ko fia, yo whafafonga i atu, I miss Havelu Rugby, malo au pito. Tapu mo e tolu i seini kou lau kune afio i ho tau loto ngā. Tapu mo e fui lupe o loto palasi. Tapu ki he eki pale mia, ka maai minista e tak mamata. O te whātau makehe ke kau whamau e whiawhini. Ka maa hasola mo hapulangi, o tau lo nuku i he malumalo e whale ko eni. Ko hoku hingoa, ko ofa hui. Bako e kulele mai, me funga piwa tapahi, whale hau, vaipoa, hihifo ni watop tapu. Vai ko puna sila pelua haateho Tongatapu. Pea ko fia ke whafofongai, I miss 5-star finance, malo au pito. Malo elele, ko hoku ingoa ko Michelle Ani Motuliki, ko kulele mai me lola lai valu, hikuta mole, esko Salote palaleu uturangi waka. O ko fia ke whafonga I miss tourism Tonga, o whalahiatu. Malo elele, ko hoku hingoa, ko Lola Melaya Rene Lauti. My roots are planted in Ha'awhewa, Bangai Motu, Tataka Motonga, Bangai, and Ha'ano. I'm 20 years old and I am Miss Low Maile Lodge 2016. Malo Alpito. There's an island across the sea, beautiful Tonga, beautiful Tonga. It's a kingdom like no other you've seen. Beautiful Tonga, beautiful Tonga. In the deep South Pacific, there's a haven I call home. It's a jewel of an island where all are safe to roam. So I return to my home across the sea.
beautiful Tonga, beautiful Tonga. Hoek mo kainga Miss Heilala wa fe matahao no, tahanima mo tahao no. Amanaki kene Foaki ange ai kalau ni ko ni, mai fine mui tene mao ai Miss Heilala ki ta uni. Brittany mahealani tu ihalangingie fui maono. Come back one more time, Brittany. Come one more time. Ladies and gentlemen, our current reigning Miss Heilala lives in Honolulu, Hawaii. She is part owner of Kemahani Fashions. She's been entertaining at Paradise Cove Luau, traveled to Japan to teach Polynesian dancing, and recently was called to be a missionary of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Salt Lake City Temple Square Mission. Koe Miss Heilala ia o e tuafe mātahanima, Brittany Mahealani tupo wakatau pule fui maono. Hoange whainga maaria koe ni, ki e kau whine mui te nau kau ke whe auhi, ke nau teu teu. First contestant will be performing ko Miss Apraxis Immigration New Zealand. Ai tuku mua ke whakawheiloaki atu, ai kau whakamaau o e whiawhini. Koe ulak whakamau ko Alfereti Fonua, ofisa ko ai potu ngāo e ako, mo e ako ngāo e ai pule anga, mei tataka motonga. Koe punake he wholau atongani ki Pacific Art Festival, na e whakahoko ai Guam, i he tauni, ne whao mo whakawhasi ai hiva, leo ata. Aia ne mau e whiau hisivi hiva i kātoanga tau te au ni manoa ko ia ai korisko tupo. Koe punake whau, whakawhasi, mo whakahaka. Mo kātake o paspasi mai, Alfareti Fonua. Whamau hoko, pia mei nei afu vavau, ko Gary Pasina Lavaki. Ko Gary, koe punake, i he taulahi, i he kolotonga, i he koloporinsia i Hawaii, la i e Hawaii. Hoko ia koe tare kita, o i whiauhi Miss Tonga USA, he ngahi taulahi. O kune whau foki ai ngahi mau, taanga, pia manako ki ono whakahaka, o i ngahi whaiva, pia mo ngahi production foki. He has a BA in political science, a master in project management. And by the way, this judge is single and happy. O katake o paspasi mai, a Gary Pasina Lavaki, o punake mo cultural director, tare kita ngahi mea whakawhonua, i tongani bia i ngahi whonua muri foki. Whamau hoko, Sisi Uno Helu. Ko Sisi Uno, whau mo whakahaka, pea o si wholau ke ngai whonua muri, i e tau e hongo fulu ko mariu atu. Mo katake o paspasi mai. She's one of the most talented young Tongan women I know. Very proud to know her. We hail from the same island. O whamau hoko ko Pasmata Taunisila, ne lau i tau e ne whamau he polgama Heilala. Pe ko e Heilala Festival, i he Miss Tau Olunga. Whai whatongia he tala whakawhonua a Tonga i he Office Palasi. Pe au kune lolo Tonga ngā aue i he Tonga Broadcast Commission. I he le tio pe mo televisione foki. Mo katako paspasi mai, Pasmata pe hala Taunisila. Our final judge, I've saved the best for last, is Honorable Tupo Ahomee Faupula. Ko se aeni i he taulahi, i he whiauhi Miss Heilala, laka aki he tau e hongo fulu. I he kumau, une lolotonga hoko koe tare kita, o e ClickX Tonga, financial technology with foreign exchange. Pea nai to e hoko foki ai tahine ko po Ahomee, ko e Miss Heilala ia i ngahi, I won't say the year,
She used to be a Miss Heilala and will always be a perpetual Miss Heilala. Katagpaspasi mai tbo ahome e faupula. Never ages, forever beautiful. When a maupe ai kau fine mui nau kau ke fe ahui te tau kamata ki tau tol ngari ma uloloa ko le famole mole atu ki he taini ko lupe pau u pe mo e pare mia e fa malo ati ho moanga lele. Thank you for being patient with me as we try. It's been a while since I've been back to Heilala Festival, and this is the first festival that my father is not here to support. So I knew that I should be here to lend my arms and my heart and my shoulders to keep this going for as many years as we can. Ko kau sponsor ko na wang alele kana fai toko nia ke lava ke tau iheni ko to pa tau mamata ta ito tong muka ta ko whakahaunga iang e mua kau sponsor. Kai ke aha whakamole taha kai lava ke humai ke holo whakamanato Queen Salote ke tau mamata e whiau hita olunga. Muka ta ko paspasi mai ka atoa kau sponsor. You know, this is the age of technology. Kaya ngata e tau hen whakataha pe amoe A3Z, pe ki he FM avalu 5.5, kau toi live stream foki pe amoe katoa e whiau here wiki Heilala I he tauni. Because we're live streaming, we're going to do everything in Tongan and English for the benefit of those of you who speak both languages or very little Tongan. Ai tupe mo ke tamai mo hafas ko fe au hitau olunga foki ko taimia o whakamawhana mo whakawhiawhia ko taimi ko e hakai e kau whine mui ko ulaki teunga o whakaofa ai whakaofa pe ai ki whine mui ko e tene whai taulunga toki ki mui hono ngahi kakala mo hono whakamatala. By the way, ko tok tana ki mai ne whakamatala ka pau te kai ke o mai pe ka tak mua o anga leleo o mai na whai pe whakatupake pe e toi e ki fin motu a whakahoha atu I hono tok omi he minute whakaosi. Some things never change. Natake o tanak mai e ngai whakamatala teria na ake loto mamahi mo o family kai pe ke kau sponsor he kai ke whakamatala I atu ke maari e pe o hinga maari ho fotunga mo whakafotunga he whiawhini. Ko iai, ko rea tu mua ke tamai mua hafasta u olunga pe atuk pe mua ke whakaari atu e kau sponsor. Kai oanga whainga maari e kāinga kotoa pe tau I heni. Ka pau oku ke mawhana koe, pa ke whakaaonga I koe whasi. Koe anga pe ia hono, ka mata I o whiau hi tau olunga. Kai oanga whainga maari e ke kau whine mui koe ni, ke nau teu, ka nau ariaki I he stays koe ni. DJ, please play a song. Our sponsors are on the screen. Heilala Elite, who have sponsored 10,000 and above. Puleanga Tonga, Government of Tonga, Fiji Airways, Real Tonga and Palu Aviation Limited, Tonga Communication Corporation, Digicel Tonga, Tourism Tonga. E whakatulo ki he whangatapu, e talangata he ia te au. Tau hau ha te mosi atu lau, te koe maali a fo I malau. Ae tatu I ka homo Hailani, se iula e siana haapai. Lave I tawa ke ofa ka pare, koe kule o to ofa ngasiale. Te whakatulo ki he whangatapu, mea talangata he ia te au. Hau ha te mosi atu lau, te koe maali a fōi malau. A e tano I ka homo Hailani, se iula e siana haapai. Lave I tawa ke ofa ka pare, koe kule o to ofa ngasiale. Tangi ha hopo hake ai mahina, fotu mai e kakala I loa. Honorable Lupe Pau. You know, before we get the Tau Olungas kicked off, it was not my intention to rush the girls back. I do know a lot of them need to get dressed, but
One more time on the stage, they did put a little effort into one introduction, final introduction of all the girls as all of their bands are arriving. Ko e ongo arita foki I he kauwha mau. Ko Chelsea Fatukala, Ministry of Infrastructure, Gabo Chelsea Longitau.
Brittany, Mahelani, Fui Maono. Kai leva ke whakamatala mo whawhelo ake atu ke mea e ho eiki. Koe tangata eiki e nia Brittany, o Pita Fui Maono, lava mai me Hawaii, moene o whewhine. Before you leave the stage, Brittany, can you tell everyone what you have learned over the past year of your reign? I know usually we wait for the ball, but we'd like to hear you tonight. Thank you so much, Sia. First off, I want to thank my Heavenly Father for this wonderful opportunity to be here. To our majesties, to our judges, distinguished guests, family, and friends, Mahalo Lele. My name is Brittany Fuimaono, and I am so proud and honored to have been your Miss Heilala 2015. One thing that I have learned over this past reign is that we are one. We are one God. We're one kingdom. Here in Tonga, we are one nation. So that's something that kept deep within my heart. I do want to thank all of the sponsors and all of our leaders and also our directors for putting together such a wonderful Heilala festival. How's about giving them a big round of applause? I do want to say that we do have a really great competition. We do have 10 beautiful, beautiful Tongan girls backstage that are ready to share with you their Tongan taulunga. And I don't want to take that away from them. So at this time, with no further ado, I'll pass the mic back over to Sia. Thank you so much for all of your love and support. Please keep up with the competition. Ofalai hatu. Hello, Peter Brittany. Whatever time ke whakawhelo ake atu Miss Apraxis Immigration New Zealand. If it utak mai tō taha ke ilo i kua maau pia moe kau hiwa whoki. Aki mui ak whamanata atu pe o kuiai ai pare makehe e whakia ke Miss TCC Popularity. Ka pau o ku ke loto ke mau e Miss Apraxis. Ko hai fua tau kau whi au hi. Ko hai nai o ke hakau poupou heni ke Miss Apraxis Immigration New Zealand. Fefe ai kau poupou ki he Miss Tonga China Friendship Association. What about Miss Tonga National Rugby League? Fefe Miss Tongatapu. Miss Bowles Fashion. Miss Lady Maria. Miss Havelu Rugby. Miss 5-Star Finances. Miss Tourism Tonga. Miss Lomaile Lodge. Sai, koe fia mo lau maria koe na oku ke mau. Kapau oku ke loto ke mau e ho misi ai TCC Popularity. Fe mau ke text. Taila e ua noa tahaono pound. Take fili leva e toko taha koe na ke hau ke popo he fiafini. I'm trying to read it in English and quickly translate it. So once again, to vote for Miss TCC Popularity, dial *2016 pound, and it'll give you the list of Miss Heilala contestants, and you can select your contestant as the winner. And now for our Tau Olunga contest. Watuene whamalo ke kau sponsor Platinum, pangani mafe ki Olunga, MBF Bank, Bank of the South Pacific, Home Gas and Tonga Gas, Lomaile Lodge. Gold sponsors, KFIAFINI, Chinese Embassy of the People's Republic of China by Tonga Made, 5-Star Finances, Tonga Power Limited, Broadcom 87.5 FM, Tonga Post and Fast Print, Bamoile Yola Duty Free. Silver sponsors, National Pacific Insurance, National Reserve Bank of Tonga, Waste Authority Limited, Tonga Airport Limited, Tari Eva Inn, Rico Tonga Limited, Vaitohi Enterprises, Sunshine Rentals, Nuku'alofa Resort,
Comfort Zone Furniture, Little Italy, Davina House, and Savor Dry Cleaning and JR Hire. I'd like to thank our sponsors for all of their contributions. Kona ko mau e kau hivaya, fefe ke mau katak maya ki mau tol, ngari ma uloloa, ai fiafika ko sio atau ko vakai atu ko mau e kau hivaya ki he, Miss Apraxis Immigration New Zealand. Koia taimiri koe kau ulang tua ki e taulo koia Miss Praxis New Zealand. Koe ni ulau kakake taimiri ki e fuga Stacy. Tapu mo mafi o kune ufi au fio ai ope. Te tulo mo e fuka o melino o vilingia i he o tfelenite. Tapu mo la a ke ho ata marie. Tapu mo e tua kauta o e kau punake. Kau kave tala ki ka ke tau olunga o e finmotua o Miss Apraxis Immigration New Zealand. I e wakai mai o te ake mau ai fine mui koe ni. Fefe mua ke tau paspasi ange mua ai kalap fie toko ni. Kai ke ngata he nau mata lelei. Wanoa ka pau pehe pe nau asi wanoa e hiva. O ilo i pe gai tō lahi ak mautol mo loto ke mo whapare e kau hiva kau kore at pe. Ke katak pe he nai toko ange pe pare anai ange. Kai tuku ange mua. Que from the ITP, I Miss Apraxis Immigration New Zealand. Ki olonga ai kau klafia toko ni, ai kau lang tua koe ni ke Miss Praxis New Zealand. Ai nau te unga hina so te hina pe ambo e tawalo ke hatu pen uri, pe voke kaua mai le whangani, kaua kakala whangani. O kalani nusila, ko ana whakamalunga siu lata I where unga whalala. Kei harataha pe taimini. Ni e laka hake ta ue nima. Ai pou mai ai Apraxis Immigration New Zealand. Pea kui ai hounga ia me komite Heilala. Koi ngā koe pou. Mahino ka te mautolo ai ngahi whakamore lahi I hono sponsor ai kau fine mui whao for offer. O mo omi mau pe me no sila ke nau pou I ai wike Heilala. Salote hele tālilo koe pure. Ladies and gentlemen, tu ke whawhelo aki atu. Miss Apraxis Immigration New Zealand. Ana whakamalunga siu lata I where unga whalala. Ko hono te unga, koe ngatu uri, na e tatao I he longa o e whewhine tonga. Isa, koe nima mea a o e whewhine o wharehanga. Ne kauwala whakataha ai kau whewhine o e loto kai ano. Pea whakakupesi aki a hoku kakala tupuanga koe tuitui Heilala o e vai kāsila. Ko hona no o loto, koe whalavala, aki ai lau kie mei haa moa na e whatu mei ai hoku uho. Koe awhia ne te unga, koe kawha pulu. Nai kawei aki ai Heilala o piki pea vela me he paini tu ua. Kono hai koe mai a kawha o ku lufi aki ai pulu nai kawhaloto aki a lawaki me funga whaite ke kātoanga I wharelahi. Kono pule o to, mo e tofe na e lau senturi, pea toki moimoe o mai me kiristahi. Ko lito ke te unga aki I hapo whetau, me he maka ko where unga. Kono te ki mo e vesa. O ku kako aki, ai pulu pea whamatala aki ai Heilala. Ko hono lolo tākai, koe lolo pōtea, na e lote he kumete ai anga manatu, ai si kau whewhine mo e kau tangata, o e lolo ai halai walu. Pea tau waki ki e hopo e la a, ke whelu teni e ngahi kakala, pea manongi mo alaha,
ke ewa aki e fefine o vai kasila. Kono langi tau olunga, ko si ene sani mo viki, a hono tupu anga. O tui fio, o hange ha fefine, o kuawa o kakala, o aikona, ke o mai, koe whamaringi ai lupe ki whalelahi. Aia koe tuitu u Heilala. Koe kauta mea, kalap fie toko ni. Paspasi mai, Miss of Praxis, Immigration, New Zealand. Ana, whamalunga si ulata I whele unga whalala. Aku mau
Miss Praxis, Immigration New Zealand, Ana Framalunga Siulata Ifeleunga Falala, Yame Okalani Nusila. Fraholo Mamata Upito, and Tau Olunga, and Miss Praxis New Zealand, Famalo Atifoki Kalapfe Tokoni. We're off to a great start with our first Taulunga contestant. Miss Ana Framalunga Siulata Ifeleunga is 18 years old. She hails from Makakofeleunga, Lotoneyafu, as she mentioned, living in New Zealand. Her area of interest is art, design, and fashion. Miss Falala has lots of love for her culture, and so is the youth of Tonga, and she wants to become a great leader for tomorrow. Her hobbies are spending quality time with family, going to church, performing cultural dances with a cultural group known as the Embrace Pacific Island Dancing. Koe lawa tui Miss Breakfast New Zealand, koe hoko atu koe Tonga China Friendship Association. Ai koe kaulang tuan ba 1980 tui Malakaho. E woki ki Tonga tui Malakaho. And who is about to sing. Frafeiloaka to leva ai ifine mui koni oku hoko mai. Miss Tonga China Friendship Association. Pagi ifine mui ok ne fafonga e ai Tonga China Friendship Association ko Salote tatakiama veikune olongo teme molongo mapu. Ka kune whakautua I kolofo o I he whetau laki anga o e Heilala vinia mo e Heilala I fone. Pe o maunga nofo ki he siasu esiliana o fasi mo yafia tungi. Ko hono te unga. Kono kahoa ko e whakalala o Princess Pilolevu. Kono wala ko e whakalala o e whewhine whaiva. Ta ko hono vesa ni mamo I vae. Ko e whakaotusia tene teki aki ai nuspalataha. Kono kahoa pure o to, na omi me he whanga o tua mo ne I api ko anga ai hau la paha. Ko e merenga tui o e whakamoromoko o e tamaikina. Ta ko hono lolo tākai, ko e lolo whetau mo e tui me sia a moko o e kolo kakala. Kono langi tau olunga, ko e meriti ane uluaki, ta ko ene kauhiva, kono hingoa, ko e tungia a hulu tungua. Paspasi mai mua, a Salote tatakiama veikune, Miss Tonga China Friendship Association.
Ka me longo teme mo longo mapu. E tu la fare Maria ko ia ki e Miss Tonga China. Hoki e tau whaiwa whakatonga ko e whakahoi fua ki haatui pe amaho eiki. Taine lupa pau u. Toki kakato pe ai fia i he fia fini ko me a heni. Ko filo aki atu ai leva. E tuang ha whainga maari e ke kau tā mea koe ni ke nau katoa mai ke funga Stacy. O malo atu ai leva ke mātanga. Ko wakai a pe mo fia lelei pe me ngai peitu o mo iai. Nau mamata o whau pito e teu ai kau hiva o e Miss Fikatolu, Miss Tonga National Rugby League. Tuko e leva ke whamanatu atu ko e polo koe ni ai Heilala Festival. I e aho whalaite. O lava ke mau atu hao tikite ki he polo. Paanga peia e tau noa ke toko taha. We are selling the Heilala ball tickets this evening. There's a table in the very back of the this memorial hall. You can find Simata at the table to purchase your Heilala ball tickets. It's only $30 a person. You get to watch all the other festivities free. So we hope you'll join us for Heilala final judging on Friday. Hoek mo kainga. Fifa whailoa ke atu ai Miss Tonga National Rugby League. Kau dah mea te mata lagi tua ki e Miss Tonga Rugby League. Nau te unga taha toa me. Kau atu ai Tonga National Rugby League. E Salome a ke siu mapakai tolo vai nuku. Kau iwanu lau taro katoa ki lalo, teu ki asa mai koi Miss Tonga Rugby League. Koi Miss koi ua koi ai Tonga China Friendship Association, mo Breakfast New Zealand. Kau naua i e whiri, i e best fire ko ia, interview ko e aoni. Kai ke hapako, i ke kore hapaki te tae totongi ke polo. Ka pau e toe ki ai ho leo. Koe kau tā mea maari e koe ni ko nau katoa ke funga Stacy, e pou i ai Miss Tonga National Rugby League, koe kalapu te mata me ilo mai viti. For those of you visiting the kingdom, of all the festivities, Miss Tau'olunga is a coveted title. It is an honor to be crowned the best Tau'olunga dancer of all the contestants. Miss Salome Akesiu Mapakai Tolo vai Nuku, Miss Tonga National Rugby League. Kono wala Tau'olunga, koe ngatu tā uri, na e amusi pe ako kai he ne whangakui, me he tui atamare ni uto ua. Kono ngahi teu, koe whau. Na e tā pe atata o ia me he siare Heilala kolonga Tongatapu. Kono ka wha, vesa, mo teki, na e ngauhi pe a whi mai ia, me he ngini o whalanga. Tako hono pure o tō mo e tōwhe, na e ukuwhi mai ia me he ana ko whakapatu mo unga one hapai veu. Kono lolo tā kai, na e ao mai, hono ngahi kakala e ene whangawha e, me he funga ngalu kilo, mata hau, mo e umu tangatai fo ui. Pea lote i he vai mahanga
I matangi ake Tongatapu. Ko hono langi tau olunga, ko e taha ia ngahi whatu taanga ai la a kua unga i whanua Queen Salote. Aia iloa ko e hala kua papa. E tā mohi vai atu e kalapte mata me lo mai viti. Vinaka wakalevu malo au pito me Salome ake siu mapakai tolo vai nuku. Miss Tonga National Rugby League, Salome Akesiu Mapakaitolo Nuku. That was contestant number 3, representing Tonga National Rugby League. And all of the music
from Kalapu Lomai Viti. Kalapu Te Mata from Lomai Viti. Vinaka Vakalevu. For the benefit of live streaming, we hope that those who are tuning in from all around the world know that the Queen Salote Memorial Hall is filled to capacity. People from all over Tonga, some of the neighboring islands, and visitors alike, even those who are here just to celebrate Heilala festivities from overseas. Tauhoka atueni ki he Miss Tongatapu ua, Miss Josefina Fatai Moimanu Ledger. Kau lang tua ni kulau kakake for station tami tau ke hangata hape ki dawa ki fa ke fuo ki tola ko ni apa ke toko folo moi fa dawan ko ngole le ya pe ke fitu ko to a tu ki he ope wa fit pa ni ma tu ga le ya Tonga tourism lava ke fa ma fo hanga to no ke ina se Tonga ko to mo tol ko ye ngalu ope Miss Tongatapu Tonga Heilala. Tulo atu mua pea ofa ke ata. Kau lave atu ke te unga tau olunga o e Miss Tongatapu ua. Miss Josefina Fatai Moimanu Ledger. Koe te ungani, koe te unga whakatonga motua. Aia o iloa koe te unga sipsipi. Koe te ungani nei tok whaangawe a ki peia ki he whakameite ki a hou eiki i ha aha katoanga. O pehe hono tala, koe uhinga hono ui koe te unga sipi na e ma uia me hono whonga ngauhi. Koe whahinga kosi na e whai ki ai, kono sipi mo sipi kai o walewa ke mau ai pēteni whaka ofa o te ungani. Koe teki vesa mo i fo i te unga o Miss Tongatapu ua, ko halai feta aki o ku vari aki ai koka melo na e fio umea. Pea sipi pe kos tongi iki ke mauai ai pe teni whaafofa koe ni o ku haatu. Kono kahoa, koe pure oto, hina e ki aki, ne ukufia me Port de France o Falanse, o mia o tatao i apia haamoa. Na toki hake ia o omi o whai hono tawaki mono sanii, i ono i lau i fisi. Na toki whafolau mai lewa ia ke kahoa e Miss Tongatapu ua he fiafini. Kono lolo tākai, ne haka ia pea ngauhi me foi one i he funga wha i mata, a ke ngahi kakala kehe me he kari o pau, mo i tai namu o paia, mo hato hapai. Ne whai teunga pea teu i e Miss Tongatapu ua i he kolo kakala. Hala tuku tonga mo e toa ko ahapan lolo. Paintu ua e, fas mo e awhia tungi, pea mo e lai one. Kono fas taulunga, ko e tahaya mai moa Queen Salote Pautolu, ko e lomi pe au, aia iloa ko e hala ko papa. O ek mo e kainga paspasi mai, Josefina Fatai Moimanu Ledger, Miss Tongatapu ua. Toko wani o whine mui u whiau hikoni e Miss Heilala o nanga wea ke whasta tau pe. Hala ko papa e lompe au.
koe whakonga Miss Tongatapu ua. Kamala ke kau hiba maari e koe ni. Kau wakaya ke eik paremiana e maari e ia au pito ia i e tula whare koe ni nai tau toki wakai ki ai. Ladies and gentlemen, Miss Tongatapu 2. Sosefina Fatai Moimanu Ledger. You know, there's a new style of dancing around the world called dabbing. And dabbing is definitely created by Tongans. And after watching that tulafare on stage, I'm now convinced that the death drop is also Tongan too. Famalo atu ki he kauhiva. Wai ni te nau tau moriliu mai ke funga Stacy. Ako wakai atu pe. E taim kotoa pe te nau toi asmai e toi maariang e nau hiva. Tawa ua ni ki he fine mui fika nima. Koe vaiwa anga maari e ia o fe au hia e fia fini. For our live streamers tuning in from around the world, I hope you can see that our judges are busy at work. The youngest of our judges is sitting closest to where I am, and I'm getting nervous watching her. It's a very difficult task to judge the art of Tau'olunga, but she's very qualified for it. And I'm sure all the judges are enjoying not only the dances, but the music as well. Especially Sisi Uno. Tawa umayeni ke finemui. Okune frafofonga iatu ai Bose fashion. Kau lang tua ko e klub te mata me ilo mai viti. Dau ke i olo ngabe. Famalo be ke Tonga tourism. Fama fola hatona ke ina se moto ko mo fara mai o pe moto ko e tawa tawa pe tongani. Famalo Tonga Heilala. Te mata me ilo mai viti. Fefeke mo paspasi mai leva e kau hiva. Miss Bose Fashion, Vika Tuyonetoa Toetu'u. Tulo moha punake moha vavanga. Kau whai atu haki whamatala ke teunga taulunga o Vika Tuyonetoa Toetu'u. Kono teunga taulunga, koe teunga kakalahingoa. Kono mua vala koe helu o pilo levu. Pea whakawai aki ai nus palataha. Ko hono no o, koe siswha paongo, fungani aki ai whakautsia. Pea ko hono kahoa, koe whakalala o pilo levu. Pea tāwani aki ai ve'e Heilala o tau whaahau. Ko hono vesa koe whakautsia, fungani Heilala. Ko hono teki, koe ala mea Heilala o api ko uoleva. Te au tui kotoa ia ke ngatu uri. Koe kakala kotoa na ngauhi aki hano teunga na e ao ia me pua ko whanongo tala noa. Vai ko puna, niu vākai. Te amohoku api tupu anga ko fualo. Te ave ia o tui mo ngauhi e he kau whewhine me he api ko lotolangi. Me he kolo kakala. Kono whastaolunga, koe whauia a toketa Palestini ahio. Tua au whātu malo au pito, Vika Tuyonetoa Toetu'u. Oi tā mea koe te mata whakaifoi whokai a Queen Salote. Israel,
Whaamaria ia ngā tolika Palestine a hio. Pea mo e tau o lunga a vika. Toi tu'u. Miss Bowes Fashion. That was a beautiful performance from our 5th contestant and her band, who's been up on stage the 2nd time tonight, each time sounding amazing. Lava te Miss Bowes. O e makainga mo bakai mai ke kau tau olunga ku fefe. Mari e mo onu ke kau tau olunga. Lava ne toko nima, to e ne toko nima. Kau fine mui whaofa mo hoi hoi fua, o kunau poletaki mo vei pā, ki he Miss Heilala o wafe mata hauno. Ready for contestant number 6. Kakak ke fuwa station tadi ni kau orang tua. Amalo ke kau popo, fai ai mo whakaloto lahi, hai kau fine mui pepe ke kau hiva, kau langi tu ako ni ko nau mau hake ke funga Stacy. Ko le famole mole ato ke ai ngahi whakamatala ko toki au taki mai pe ia, i he tai mini, i kai ke ulave i atu, ai tā mea o e Miss Lady Maria Australia. Ko e kau tā mea nau kei harata hape he tamini ke whahake. Ko e koko kakalai, ve. Ve o tau whahau. Tā pia ngāri. Kolo kakala. Ko e ni unau tālo katoa ki lalo. Miss Lady Maria Soana Zipso Hakau Suka o Otfelenite Harbor Bridge Brand New Day Junior. Tulo kau hao hake he. Whatulo watu mo e fui lupe o loto tatau. Kai ata mua ki a kita ke ulave atu ke ki whamatala no e te unga tau lunga e Miss Lady Maria Tonga Australia. Kona teki na ngau hia o whakafolau mai me he lolo halai walu mo e alo i talau. Kono kahoana e no oia he ne whangakui me he api ko maka ua tā, hala pili mo e hala lavinia hala kolofo'o. Kono pule otona e ukufia me he hakau koula. Hono vesa na e no oia me hono whanga me hiktanga me kolofala hola tu a koloa ke nutu mo umuna. Hono siskafa na ngau hia me ngahi matai tofe mo ngahi kristala me ana i kalea. Mo e api ko niulahi. Mataofu. Monu ka e afe. Pea mo e fu o vava ko tuku ki langi. Kono ka keki na e sia whakaniua ia he ne whangafae me wha ko fie mea mo e api ko sailoa me. Pehe ki e wha i hawa. Whanga ko siolata, pe mo e api ko halanima mo where whata. Hono langi tau olunga, ko e upe o e tahine ko eiki Salote lupe pau salamasina purea vahine ari o e au tuita taione. Ko e escort a Miss Lady Maria Tonga Australia, ko Master Reggie kite ki mahina taione. Me tongoleka tuakaloa ofu, utui, pe moe lolo a halai walu. Master Reggie Kiteki Mahina Taione. Ko Miss Lady Maria Tonga Australia ni Miss Soana Zipso i Hakau Suka Otfrenite Harbor Bridge Brand New Day Junior. Maria Vito. Ai, anga e foto mo e whawhila ki koia. Miss Lady Maria.
sai koe whea wine alo I talau pe mo tolo whalaola. Maria. Maria apito baka koya Miss Lady Maria. The Harbor Bridge Brand New Day Junior. Aya ko whakapeni Tongatapu mo sister ko Ho e tua koloa. Tokta hok Simeone Dave mo sister Sledge Afu Day. Mo e kauta me alea ko langitu aya ke Miss Lady Maria. Kolo kakala ve ya mo paspasi mai. Tonga Tourism. That was contestant number 6 in our Miss Tau Olunga competition this evening. Famanat to my foke ka Miss ko ni. Kay ka fai vai maman ni tatau mo Tau Olunga. Kay taimi ko o ku teki fai vai e fine Tonga. Toki tau le vai langi. Famalot ke kau langi tu ako ni nau. Lava Mike Stacy. We want to thank our supporting staff for getting all of the contestants and their singers to the stage on time, so that we can keep our program running very smoothly. Don't forget to text who your favorite contestant is so they can win Miss TCC popularity. Tauhoko atueni ki Miss Havelu Rugby. Mau yo lugar funga stage. Ko Miss Havelu Rugby ko Polonia Hoko. Miss Polonia Baya Niu Ui Hoko. Ko Niu o kui kai sola hataha ki ono ngahi aonga I he tapa kotoa o mo ui o tangata Tonga. Me ngahi aonga whakawhai to'o ki he mao anga mo ui ki he vala, ki he ngahi ngau e whakamea. Pea koe pōni o kou whakaamu ke o atu ai taha o ngahi aonga o e niu koe teunga Tau Olunga. Koe teunga o e Miss Havelu Rugby koe ngau hi kotoa pe ia me he niu mono ngahi nau nau. Hono kāke I koe whisi I niu pea moe pulu I niu nai toria me he piki pea vela paini tu ua. O tā whakamanulua koe kupesi hingoa mo mahu inga a whawhine Tonga. Vesa ni māmoe vae, koe ngau hia me he sino e niu. Aia nai tā ia me he mātanga o e fuutoto ko ofaloi. Ono no o, koe sisi whare, ngau hia me he kaka o e niu, o e vai ko pokoua. Tek teki koe nau nau ia o e muka o e niu. O kau ki ai tua niu, lau I niu, fisi pa moe mata o e niu, io koe ngahi nau nau eni o e fu niu, ko niu ulo. Ono pule o tona e ukufia me whanga ko ene io, me lolo halai valu.
Pea omi o lanu I he vai a whawhine. Hono kahoa, fungani ano te unga taulunga, io, ko Heilala ko piki pea vela. Hono lolo tākai, ko e au kakala si kau whewhine, me tufu toke lau. O whakakato ki ai, ai pako, pea moe tuki lamu moe ngahi kakala o e paini tu ua. Kono whakakau I moe ngauhe o te ngani, na e whai akia a e uho o e ofa. Ko e nima ngā au e si ngahi whae, mo e kau whewhine o e paini tu ua. Ke whai te unga aki a siene uhikini, ka koe ne mata I koloa, ki e kātoa ngā fungani o e pōni. Ka e woke, o ku wake e manatu ki e api ko taunga sisi mo e tuariku o ne. Funga ana uku ki noa papu. Taulanga tatu, mo e fuumaka ko ofo langa ki mounga an one. Vai kolofia mo e vai mahanga ki kotu. Mo e fine taalo waka. Mo e mamataanga ki matuku hapai. Ko langi taulunga ko e whaui a la a ko unga e whanua. Tahine ko Queen Salote pautolu, ko e sei o whawhine. Hiva mo tā mea reai e kalapu hufanga anga mei have loto. Paspasi mai mua. Apolonia pai ai ni ui hoko ko e Miss Havelu Rugby.
Olunga ai Miss Havelu Rugby, Miss Polonia Pae ai Niu Ui Hoko. Hifua toe klapu whakanga pia moe Miss Havelu. While the dancing is happening on stage, Rugby. there are also dancers happening in the back, on top of the chairs, on top of tables, if there were tables. We thank them for the support, and we hope that everyone is safe. Nobody falls off a chair. Whamaloat ke kaungau e moe komiti o e Heilala festivities. Ko e maupe, moe hoko lelei mai, ai kau whe auhi, pa pehe ke kau langi tua. Tau hoko atueni ki he Miss 5-star. Pehe teke ai ke whawhilake atu e Miss 5-star Finances Company Limited. Toi o atu whakiheni ai whamalo ke kau sponsor ko toa pe, Heilala Elite, Government of Tonga, Fiji Airways, Real Tonga and Palu Aviation Limited, Tonga Communications Corporation, Digicel Tonga, pia moe Tourism Tonga. Atu whak moe whamalo loto honga ke kau whamau, uki kai ko hangau e whai ngofua. Ai tau te fito ki he whafo ofa. Ai kau whine mui koe ni nau kau mai ke whiau i Miss Tau Olunga. When ko au mai a ofa hui, Miss 5-star Finances Company Limited. Ko hoku ko fu, ko lau i wheta aki na e a musi me he ngou e hiapo e whangakui, i he api uta ko keli, mo e whatuloa i he piu o tawhahi, pea omi a whai mo opo he e kukui, he kokaanga o Heilala o pea uta. Na e wari aki a e tongo na e wau me he ulu tongo he ve e vai o atere, pea omi o haka he api ko ofa he mo oni. I mātu anua i he sila pelua. Koe whau o teu i aki, koe whau o teu i aki, na e pelu whamatei he whamahektanga, pea whi ia e he whangawhae. Koe tā maia me he wao whau, he funga whine tau pālangi, mo muisi e sii, pea omi o tere i he talalosia o e niu momoko. Pea toki ave o tatao i he taulanga pasvulangi. Toki o hake o lanu i he vaiko niu tōua, ko glolo mirimiri, ko e tori e me he pua tori no fo, mo e fue whailo, mo tamatama me toke lau mamao. Ko whasta olunga, ko no uni whakataha e ngahi vesi me ngahi mai moa a kuin Salote tupou tolu, pena e whakahaka pe ia e he tangata iki. Ko e kauta me a, kalap sila pe lua me hateiho, paspasi mai mua Miss Ofa Hui, Miss 5-star.
Koe whamau, koe poni, whai ngata au pito. Ko Miss Ofa Hui. Pea moe kalapsila pelua mei hateiho. Ai ui. Contestant number 8, Miss Ofa Best 5 ko ia, ni malelei taha. I he poni, ka kono mooni, koe ngai taonga ko toa. Toa, tu whao mamata, pia maari e nau wholahaka, toki mea peia kau whamau, to ko ia toko lima. Lelei taha i he poni. Tono no e whai whatongia. Ai fin motu atu ani. Pe halea e mahe hei. Kore wha mole atu. Tuk pe mua ke uvilo pate atu he. Fuo loa tau. Si e te takamuri. Kou lau hi foi uwhakamatala koe ni. Ko te toisi mei nini moai pe kitaia. I feel tonight like Tongan is my third language with some of the explanations that have been given, but it's always a learning experience. Thank you so much, Honorable Lupipau'u and our Prime Minister for being here with us through the duration of our Taulunga competition. Tawa umayeni ke whafofonga o Miss Tourism Tonga, Miss Michelle Motuliki. Whadapu ke fuka o ke miringia. Oi hou eiki ho ta whanua. Whadapu foki ke whalalangilangi o mea. Whadapu ke eiki minista e pot ngau e taklamata mo e whalau e ewa. Pe foki ke kau whamao mo ki motol ko tape. Tau lo nuku i he malu e whareni. Ka ata ke ulave tuu ke kakei o Miss Tourism Tonga, Michelle Motuliki. Te unga taulunga Michelle Motuliki, nei ngauhia me he wheta aki. Aia nai tā, whakapā, pea opo me he whangawhariki pako. Pena e kostongi iki o whakauno, o whakatatau ke ngahi ika whakaofo-ofa o e o se ni. Koe whau, nai tata oia i he matātahi laulo taha ko ia ko riku one. I he ese o Salote. Pena e whi pea tui takai o whakatapa aki ai uno. Kono pulukafa na e tori ia me hiku tamore, o haha pea whi he ne tangata iki, o whakatapa aki ai uno, ke whakailonga aki ai whakaofo-ofa ai ika o e oseni. Kono tekteki mono noo, kono tui whakamatalai a kauia o e uno, ke ne tala ho taanga whakakau ngā mea. O toki pito aki ia ai lose na e pelu, pea hai aki ai whau. Hono kahoa, mono ngo vesa, hono tui taka ia ai uno, pea fungani aki ia ai lose na e ngauhi me whau. Kono lolo tākai na e ngauhi, me utulangi kawa, lolo halai walu, whata mawhana. Me ngahi akau kakala tu whanua, oi whata mawhana. Pea lote whakataha he ene whangawhae, ke whelu teni ai alaha o ngahi kakala, ke ne tākai ko hono whakamomoko. Kono langi tau olunga na e whiri ia me he taha o ngahi taanga i loa ko ia a Queen Salote. Ko e alamu e toa i he whangawhetau. Tua o whaiki atu, Miss Tourism Tonga, Michelle Motuliki. Ko sa lunga ko le atuiva, ta ngai mai mua. Kun sa rote.
Miss Tourism Tonga, Miss Michelle Motuliki. Motor paspasig mai. Kapapong Haiya, Tourism Tonga. Tag mamata Tonga. Kay tama kayo lave ikaw tame alea. Maria upito lang ito ay Miss Tonga Tourism. We're down to contestant number 10. Tau olunga whaka osieni I he whiau hi miss tau olunga wa whe mata hao no. O angi ha whainga maari e ke whakatutu ue kau tā me alea te nau langitua ki he miss Low Maile Lodge. Tuku mua ke whakaongo atu ai ngai polo kalama e hoko atu I he apongpongina I he Heilala Festival. E whai foki ai e whiau hi hiwa kakala whakatonga. E whai beia I he holo whamanatu Queen Salote. I heni I he fitu apongpongi. Pea ko toe angalelei foki ai komit Heilala. Ko koe te ke toi whi whanongo he kau hiwa kakala te nau whiau hi apongpongi. E ta e totongi pea mo apongpong. Mo paspasi mai mua Heilala Committee. O katoa mai ki heni I he fitu apongpongi. E kamatai ai whiau hi hiwa kakala whakatonga. I he walupe apongpongi e toi whai pea moe Tonga's Got Talent. Whiau hia ai tau tupu e hoko I he e kamata I he taimi walu a pongpongi ka e whakahoko ia I he Digital Square. Sai kua mau e kau langitua. Kau whawhelo ake atu ai leva. Ai Miss Low Maile Lodge. Miss Laura Melaia Renee Latu. Fine mui foko ni o ku nofoia I Okalani, California. Pero kore ke whatulo atu mo e katoa ngani, kau whakahoko atu ai ka kei o fin motuani. Ko anga hono ngao he o te ungani, ko e ki e Tonga, na e whariki ake Low Maile. Na e tori me he fu maile ai te evolo me I loto ha ano. Pea fungani ake e whakaotsia, whakaofilani, whakavaini aku, mo e nusi na e tui ake e paongo mo e Heilala. Na e tori eni me fu Heilala ko fusi, me he api ko tala heu me I loto ha ano. Kono pure o to, na e ukufi me he taulanga o e kolonga tata, otu mua mua me I hawhewa. Ono ka hoa ko e pito inga lau Heilala, na e tuia me he fu Heilala, pulu o e langi ko malomaloa a. Api ko vatulova, me he paki mo e toi me I te ramotonga. Ono teki ko e helu Heilala me he awai o vuna, mo e whangatu o wā, mo e matatahi o hina kawea, lolo a lai walu pangai motu wawau. No whastau o lunga, ko e whauia ai laa ko o ungai whanua ko in Salote, ko e ngahi otu motu. Kata ko paspasi mai, Laura Melanie Renee Lauti, Miss Low Maile Lodge. Koe kalapu, hakau o matamoana, koe mā imoa e tamapirinisi tui perehake.
judges will be awarding the top 5 contestants in no particular order. I'd like to acknowledge the presence of the president of the Tonga Tourist Association, who's here with us, and he introduced the final contestant in tonight's Miss Tonga 2016 competition. Oe Kwakaina, Oe Kwakila, Whakaosia Pepe, and Miss Moimoi and Lodge. Latu.
Ali mari apita mari. Tau olunga whakaosia, o te aue. Te vile tau ngā pe moi tula whare. Ka te aku ni tangata iki pena i tula whare. Lomaile Lodge. Mei he maka ko where unga. Ko e lava ia kau taulunga. Yeah, the younger generation, take notes. The more silvery the hair, the better the moves. For all of our non-Tongan guests who are here with us, though the explanations of each costume seem lengthy, in it are all kinds of alluding to each young woman's roots and where each of her families have come from. A great way to celebrate a Tongan heritage. Lolo Tonga e tau taritari koia ke whamaapo opo. Ngawe kafa mamahau inga koia e kau whakamau. Pea moe ngawe whai ngata a whoki. Tau toi paspasi mai mua e kau whine mui na nau loto lahi ke nau whe auhi e whia fin ke mis tau olunga. Wā whe mata hao no. I can see all the contestants are now smiling because they're not nervous anymore. And we have a special performance. O kuia e tā mea na nau wholau mai pe me Papua New Guinea ki he Heilala Festival. Pe te nau whakariari atu he taimini. Kai oanga whainga maari ke whamaapo opa kotoa. Ai ngāwe ai kau whamau. Whamalohen ka siaus fatukala o siaus leongi tau. Kau ati taya nau ngawe ki he maka e kau whaisivi. I'd like to introduce you to a Papua New Guinea group or band called Gunai Mirrors. They're here from Port Moresby. And we'd like to give them a very warm welcome from the friendly island kingdom of Tonga. Koe taki oe Gunai Mirrors, ko Mr. Tau Henny. Pea na loto ke whamalo ki he Lose Lodge. E au kuiaia Amelia tu Nuku'alofa. Ko ki nau tolu koe host. Your hostess in Tonga is the Lose Lodge. I'd like to ask the leader of the PNG group, Mr. Tau Henny, if you could go ahead and introduce what your selection will be this evening for us. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. Well, first of all, thank you very much for this opportunity. We have been looking forward to come to Tonga for a very long time. But before we proceed, our other group, Cole is getting them and they are not able to come. So the three of us from the group will perform some Motu songs from our region. First of all, maybe we'd like to acknowledge our guest of honor, the Prime Minister, and Honorable Lupe Pau, the Chair Lady Panel of Judges, and President of Tonga Tourism Authority, and also the Honorable Minister for Tourism. Thank you very much. As I said the other night, we come from just one region of Papua New Guinea. Our country has over about 800 languages. So 2 kilometers from where we are, if we were in Port Moresby, 2 kilometers from where we are, the next village language is totally different. So we represent the Motuans of Port Moresby. Our capital city, Port Moresby, is built on our land. So we are the Motu people, and we will sing Motuan songs. Thank you.
Koe kau tā mea ko ni na nau whalau mai mei Papua New Guinea. Pea ihe kei whotutu at koe ne kau tā mea. Whamanata atu pē koe polokalama kia pongpongi. Koe whiauhi hiwa kakala whakatonga. Whakahoko ia i heni pē a pongpong, i he fitu. I he hola whamanatu e Queen Salote. I he taimi walu a pongpongi i he Digicel Square. E whai ai Tonga's Got Talent. Whiauhi tare ni tia tō tupu. I he whiaftu a pure lulu lewa. Whaka whei atu ki mautolo. Hau eik moe kāinga ke mō mea mai ki he South Pacific Evening. Aia e toi whiauhi ai kauwhire mui toko hongo fulu ki he Miss Heilala Uafe Matahao no. Tēnau whiauhi i he tare ni ti. Te moe sarong. Pa pē ki he ai teunga whakaholo mamata ko ia koe Island Creation. I he fitu ia i he ahotua pure lulu. You ready? Pea koe whakamao po opo mai au whangatuku e katoa ngā e toku whakahoko ia i he aho whalaite, i he pō whalaite. For those of you who'd like to buy your Heilala ball tickets, it's only $30 per person. Every table has 10 people. If you'd like to reserve your own table, please see Mata at the back table, and you can reserve it tonight for Friday. Hiri pe ni e whakahoko atu ai kauwhine mui e toko nima. All 5 of our finalists will be announced after this. Whamalolo to honga eni ki he poletak whatongia. Mo ngawe ka whakawha e Palestini o e Tonga Tourist Association. Saia moe hau. O ne hoko ia koe sea ki he Heilala festivities. O ne hen mo ki tau tolo. Koe whamata koia. Bi he Teresi a whiaki Tonga. Hoko atu e whariari ki kautamea koe ki Papua New Guinea. Okay. All right. Launa mediva oe mukara. Hey. Nega paunai o koi. Sivaraimu nakamonai. Erevati anamo. Ofua peke mo whaonga e whasi. Mai. A oa ko whakahongo atu e kau. E tau wola ki he whiawhini. Malo apito koloriana. Come on everybody. Show some love for our PNG guests. Revata otore amu Erefumo oesi hailai Osivarai dounutika Erevati anamo Emaraiti anamo Dainai tekeni
Kaina Sibarai dia nabo Kaina Malo Thank you. She's lovely. She even knows that song. Fasiwaki me kau tambah kau ini Fariari makai kau ya kau tambah kau Papua New Guinea. Are going to perform at Ruby Club on Thursday. So we invite you to come. We'll sing many Papua New Guinean songs, not from our region, but we will go around our country. We sing plenty languages. Maybe we'll sing some Tongan songs too, Samoan songs, any song. Our band in Port Moresby is well liked for its variety of Pacific songs. Thank you. This time Gary's gonna sing a song. mai dai mini ko e Fariari make he dai mini ko ta me ko me Papua New Guinea ai ko e to ple lulu e fa ko na Fariari e no di rupi ai ka ta me ko ni o gua ya na nga hiwa ko i fa Tonga i fa moa ka ko ya ga ya ai tu ko ya programa ki ka ta me ko ni lo Tonga ya o ku fai e tanaki ngo atita siao si fatukala mo sa silom tau ai maka keui ai toni ma ai ko lele ta hai ai poni anga be ko no ye toni ma ai ni ko i he interview ne fa ko he pong pong ai ni ai ne ka ko ai toni ma ko toni ma ko ya ko miss
Tonga China Friendship Association, pe voke Miss of Breakfast New Zealand, ko Miss Tongatapu Ua, pe voke Miss Lady Maria, pe mo Miss Thank you so much to 5 Stars Grinders, Finance. Papua New Guinea, Port Moresby. To be exact. Mo kata ko paspasi mai. Now si folau mai ke. Kau ina Tonga Heilala. I'd like to invite all the contestants to please come to the stage. We have the results. Ko yo te ui e kau whine mui kani te ngawholo. Ke lau i Fuka Stacey, ka e ui ai to nima lelei taha. Whawhi i atu ai kau. Lo tonga whokoini ai whiauhi koini ai kau whiwhine. Whawhi mata hao no. Maari e pe hai ai hatoa taha kau whiwhine koini. Please E watch ka your mata step. ke ulo. As the contestants come up, Ke shine. o kata ko te paspasi mai tau kau whamau ke whiawhini. Hange ko toko ni malelei taha koini le matui koe interview ia pea koe o whama e whoke interview ai te atamai lelei ai koe intelligent pe whoki ki he confidential ngai me ai koe pea moe lea lelei koe me ai whamau e koe kau whiwhine ai koe pōni koe taulunga Ake koe neu whamatau ke kane nai. Whai ngata au pito e anga koe e whiuri e toko lima koe ni. Konua, Gary Pasina Lavaki, Sisi Uno Helu, Pasemata Vi Taun Sila, the more honorable Tupo Ame Faupula, na nau hoko koe whakamau I he whiawhini, ki he mistau o lunga. O whaatu. Koe whakahoko hoko koe ni hono ui e ai ngahi hingoa. O kui kai ke whakatatau ia moe māka nai oange e he kau whai CV. We're going to announce the 5 top finalists in no particular order. It's important that we know who the finalists are because of the other events to come. Pamalan ke kau tame alea kotoa pe kau langitua. First contestant that has advanced to finalist. Uluaki I he kau whinemui koe ni, ko whiri he kau whamau. Miss Anna from Malunga Siu, Lata I Whereunga Falala. Miss Apraxis Immigration New Zealand. O toi kau ke kau whai nono o e Miss Tau Olunga, a Miss Vika Tuyone Toa toi tuu Miss Rose Fashion. Fia ke whakahoko atu o toi kau, I he kau whai nolo o e Miss Tau Olunga, uaf mata hano, a Miss Havelu Rugby Polonia Hoko. Ai koe toko tolu eni toi pe ai toko ua. Ka taki hake ki mua ai Miss 5 Star Finances Limited, Miss Ofa Hui. Toi pe hingo ai taha. A kono moni nai whaka ofa kotoa. Ai tau olunga ai whinemui kotoa nai kau ki he whiauhi o e whiawhini. Ko toko taha pe e lava ke kau I he kau whainolo toko nima. Ko Miss Lomaile Lodge, Miss Laura Melaia Renee Lauti. Okay, toe mai ai whiauhi tale niti, sarong, pea pehe ki he. Whinemui a koe ai e pōri, ko Miss of Breakfast New Zealand. Ko Miss Pose Fashion, ko Miss Havelu Rugby, me voki ki Miss 5 Star Finance, pe mo Miss Lomaile Lodge. Miss Havelu Rugby, Miss 5 Star Finances,
Miss Lomaile Lodge. Toi ange mua hapaspasi, mai kau top finalist, pa pehe ki e kotoa e kau whiauhi. Girls, this is the finalists for the Taulunga. You still have many opportunities to step forward for the talent, the sarong, and also your island creations on Thursday. Tau toi katoa mai pe ki heni I he efiafi tua pure lulu, taimi tatau pe, ke tau toi whiauhi, pe ko hai ia, tene vei pā ki he Miss Heilala wa whetahao no. Thank you so much for coming tonight. Thank you to our judges, to our premier, as well as Honorable Upepau Taione, and the president of the Tonga Tourist Association and the Heilala Committee. Before we close, we started with a prayer. We'd like to finish with a prayer at this time. Ia ko toko wani ko na fili ki he lelei taha ko ia interview. Ai kun toi fili pe lau lelei taha ko ia I Taulunga. Ai ko Miss of Breakfast New Zealand by Miss 5 Stars. O kataki o tauhianga e molmalu. Hamalo atu. Ke tau lotu, o tua mafu ka mau tamai whaiwa ni a Fiona, ma whawhitai ka te koe ko mau pausia, ai whakaosinga e polokalama, na whao na whotu tuu ka ko whakao kai a Fiona. Whawhitai o tua ko ngā koe, ke whakalau maari rei ai whakawhalangilangi, e ki pare mi au Tonga, Samuel a Kirispo Hiva, e ki Lupe Pau, Taione, ka maa hou eiki. A kaumisi yung nau loto toa, ke nau kei whahofungai, a ngahi kautaha, ka maa ngahi kaya yung nau sponsor ke nau tolu. Malot kia tiki o tua, ke whaitoko nia ke nau tolu, kui ko te ngā whiauhi. Tāpo ak mai atamai, e minista o e pot ngawe, peke ni kau ngawe, ka maa ngai whotutu polokalama, ke whaosinga, o e polokalama o wiki Heilala tau kon. Tāpak whawhoi tutu ki mau tolu, mau he mau le whareni. Whautu ki mau tolu tua, ke mau ngahi tuku ap tau ta. Whawho mo ngahi vi, ko ngahi whatongia whanganak ni kahauna. Tau kau mo mua fio, ke mea ngau ke mau mui nenga mau tai tau. Malot mo kone ngahi tāpak ki ni keresa eko sisu Christ. O whalahe o tau ka tamai, whi mo lau mare mani oni. Tutuku mo ki mau tolu e poko ni wana hiri, ke whaipo tai ngata. Amen. Koia koe lotu tuku ia, whao koia wheti whanua, tai peia ai kau whamau. Whamau, pea koe lawele katoa koe poni, hake koia ne whamatalo koe ki ai tohua. Tohua, ai au ne whiri inaua kau he toko nima lelei taha, ia interview. Pea koe ni, toi whiri pe naua lelei taha he Taulunga. Ai Miss 5-star finance, pea moe Miss o Breakfast New Zealand. Pepe toi ngā koe ngai whiahui koe o toi mai na toki au koe ke pō koe, ai o whamau e tolu. Ai te me tolu, Island Creation, tale niti, pea pevo ki teunga koe ki matātai, koe e toki mai roai e tō taha koe ni, tene i kona, I he pō whalai te ia. Hiwa kia kalauni. Koe lawelea, me atu whawhalangangi, ik pare mea, me taine ko eiki lupe pau u Taione, pea mo kau whawhea, mo lawelea, o whiauhi koe Taulunga, ai kau Miss Heilala. Kai vi he whawhai ate kau whaipatongia, vi he hol whamanatu Salote, a lotu maari kai tau, ko sone lotu fui, chos la waka, ko ano manu, ka tau foki ke tungi ko leit, malo tuawa